Kapintasan nga Ilocano nga vlogger dito ay lubong nga rod nga nagpauso ay kitara nga bugo. Nga nasa kapintasan nga isang kalay nga tumanarabitab nga lumanabid nga. Sige sa aminan! Aminan, sige tanggapat aminan syakon nga talagan. Isang kadaklan tingiwat nga. Nga isang kapintasan tingipan nga antiyo. Kasdyan nga rod. Kumusta kayo nga rod kakanakan amok na misda? Nga man kayo nga na miss? Kita sa manang ti mabuy-buyayo. Ngam na-miss ko matay ito aramid ti video-video. Siyempre, amo yung mga antiyo busy dito abo. Ni, kaslalag pa natangak pa yung kaslag agpapaaraw ha. Agpapaaraw nga talaga. May nagpapaaraw ha. Takwa, ada init dito. Siyak pilukon nyo. Agpapaaraw na antiyo. Ta siyempre, concert dito ay concert dito. Ado ti extra nga trabaho na antiyo. Halang agam ampang. Amok na misda. Iso nga tata talaga ay na ikakarigata ti agaramit ti video ore kasta unay tirigat iti schedule nantiyo ay na po na miss yu da ito ay panagsasaok na miss yu ti energy siguro ay bagbagayo niya agijay mga ibagbaga nga kwa ibagbaga da kay da kano ti accent nantiyo na og sasao ti Ilocano gamin naman niya kasta ti panagsasao na antiyo amang awan mati kasta yung sasao ada ay tagsasao di kasting Ilocano awan syakla ang tagamin syempre character dapat di energy talaga kasjay inya kini da gito yun aya kaya tatanga aldaw ay na inlipistikan kayo nga talaga ni inlipistikan kayo nakasusosyal da gito yung nga kakaanak ka hana mga naglipistik nga talaga ti kwa ti inaldaw nga syempre nagvideo ay naglipistik ka talaga do tinauyaw nga Ilocano nauyaw nga Ilocano naguuyaw da kita kakaruba yung nga nauuyaw nya kunam na napipintas da so dati nakauyaw iso da mati nakalalas nga road nya kanda kita chismusa nga kakaruba ay na di pa lang mapasma da kitang ngiwa da kano maibosdan nga road nya ay naapo at nga road ti virusan nga kwan nga mang pispis ti tataon da kita chismusa na ay na nagtatabker ti resistensya da ti bagbagida anda matablan ti virus ngam tatao na damagyo ada ti pakinabang da dagiti chismosa tatan kailangan ti gobyerno ti kichismosa ta iso dati mangibaga kinalain da nga chismis amuda no sino ti nakatungtong na ni kastoy ka ni kasjay iso dan ti agtrace iti tatao nga sino ti naalisan iti virus dita Pilipinas my god kakaiba high-tech nga talaga ti Pilipinas chismosa ti robot tayo isuda da kita ti CCTV ti RR ba amuda amin ay na Diyos ko amuda kita masikog amuda amin no sino ti masikog aji masikog hanapay amo nga masikog da kita chismosa amudan nga masikogan naglalaing da super high-tech talaga ti technology ti ngiwa da kita nga chismosa nga thank you kinya nga chismosa sa pilang arod ko ma nga mapuksa tayon dayto nga nga virus nga rod nya tulungan tayo ti gobyerno nga rod nya kat kablaawak matanaan lang dagiti nga chismosa dagiti madkwa kumamat nya dagiti doktor kwak dita nga kwa tulungan nya dagiti scientist nga makaramid iti agas nga makapatay ti virus nga rod nya dagiti albularyo dagiti taga-supsup ti kagat ti aso no makagat ka ti aso apang kayo dagita taga-supsup dagita taga-supsup ti gita ti aso kada virus kada nya pay dagita agita makagat ti ulag diba dati taga-supsup tayo dita tulungan tayo dagiti scientist nga ro dami nga manggagamod ito'y Pilipinas tumulong kayo matan nga makabirok iti agas nga ro ti virus talumalpasan tayo nga virus nya ay sus apo napaadon ti labid nanti so nga ay naapo katatangal daw
ito nga video na panunod ko lang nga nagadog request, nagadog ano tinaragragsakan dagita reaction video nga naudi na antiyo nga makakatkatawa nga nya dagito nga sinsinyalis nga pagpagkada nga inya dagita balik amo no apay no kasano ti panpano no ti daddo mga tattao nya digti Pilipino nga talaga ay naapo kat rukyanan tayon kahit ko lang agramid ti part 2 dayto reaction video part 2 nagado nga part 1 nga dayto yan basta reaction video buya kayo tagbasaan ta man dagiti nga makapakatawa nga sinsinyalis nga rod ita arubayan nya dayto man face mask 3 for 100 inya dayta kan kita nyo ni inres na lang nga rodin di eson mask ko na napay ni adjeng miss ano mga rod nga kinurik adi face yan ata idagkada ipagkada na ita mask nga ro ang maikatan yan dayta nga face mask ay na ako hot kick yan ata napudot nga kugtar nya kugtaranda kick talaga kakaiba nga talaga ano ba nga na-realize nga tila ko dangay ka napudot nga cake hot cake pagay nagtatangkan gamit ipa na balbalikas na dodong at Pilipino niya hot cake nga talaga kumugta kissing nga talaga uwi na mukmat ibagbagatan mo talaga kissing diba kissing kung kunada gamin Lam ay naapo, di spelling magamin. Ang yata, agin inong mo. Agin inong mo, matagitila lako da. Makita man nga casing, asa case, di ba? Iso nga nariga talaga dapat, iso nga, di ba, masapol nga agiskwela tayo, sasaotan ta agiskwela, agadal kayo, suro-suro ka ta eskwelaan ta. Sa bali gamin meaning na, no, marong spelling ka. Kissing, inyang hindi kaya nasa on. Agong ungwam taglalako kasjay bago ka gumatang ungwam pay taglalako ba intibayan unless nagwapo na pintas day taglalako nya kissing nya day ay apo nya day lakla ko day slain bag nga talaga ano ba nga mga sling aja talaga sling bag dapat dayta apit ay slain ba? Nya mati kaya na sa one piece lane. Slain kaslakwa past tense ba past participle ti slay ti kaya na sa one. Adya nga patayan nya dayta natay di bag. Iglalako na tinatay nga bag nga ro. Dayto pa. New arrival. Long sleeve less. Imbabawi na nga talaga di long sleeve. In less na nga talaga kaya nasa uwan sleeveless awan nga ron ti sleeve na awan ti tawag dati manggas ba't Tagalog na ngan long sleeve diba dapat long sleeve talaga tapos inikanda ti less imbabawi na nga talaga so inya dati sleeveless ngam long plural nga talaga. Apat panuno da ba dagiti tiglalako? Apit ang plural ting kabel na dito. Dapat dito bulaklakin, di ba? Floral. Dapat kas dyan. Plural. Ada nga talako da nga singular. At ito may isang good example nga spelling is the best policy ba niya ba? Importante ti spelling. Apple ay stain niya dahil. Adang rod gumata, naglalako ka ti takki. Niya dahil tati, niya ba dahil tati flavor na talaga, takki no, mansanas. Spelling, dapat spelling. Spelling ninyo, ay naapo, Diyos niyo. Ate, basaan tayo man. Bawal umupo dito. Setting here is not allowed. Natarusan tayo matan nga. Bawal tag tugaw ijay. Apay gamit in English dapay lang. Ina ta setting here.
Setting talaga, nga sitting. Mabalin ba nga sitting? Ay naapukit ko nga talagang irisan dahi ta. Kaya ko nga talagang sukatan ti ay dahi. Dito pili magagamit ni standing. Bawal mo ko dito. Setting here. Sino nga na nagsulat dati? Ilocano o Bisaya? By management. Hoy, sige nga management. Kita-kita nyo lagi ti sursura yung setting here nga. I-setting kayo. Don't block the driveway. No parking. Kasat no nga parking na dita. Black mating kabi nyo niya black. I mean black. Baka tamo dagi di kulay black lang nga kutsi nga lugan ti nga mabaling nga parking dita. No white talugan dag parking dala. Black mating kabi nyo nga block. BLOCK ay naapo ay na. Nagpintas nagkaramkam ti tao do kakasto ni Agis kaila kayo mampay nga ulit. Ano ka? Ang kaya nga kakaroon ti problema. Pagrugyanan pa ti apa dahi ta. Gugulo kayo lang. Black nga talaga. Order 8. Siguro las 8 da nga ang order. Munggo soup. Nga dahi ta. Kamo. Toge with beans. Kasama ti spelling ti toge? Pinakbet. O, yung pinakbet talaga nga hanga kasat ispiling ti pinakbet. Inya day ta. Oy, bet. Pinakbet. Kasla naman la pinak ni bet. Awanan ka babay na nga virgin ni bet dito. Ay naapo, bet. Awanan lang kagayam nga virgin yan ni pinakbet. Pangaasi nyo, irisin nyo day GH. Kababain. For living. Salamat ka no ta. Umikat kayo kasi jay. Abay, madagito yun. Handa nga narakas lang. Handa nga naragsa nga nagpasar kayo di barangay da. Handa nga naragsa nga nagpasar kayo di lugar. Ay, apo! Diyos ko! Kat, thank you for watching. Mat nga rod. Ay na, apo, mabisi na auntie yun. Kakaulot niya. Sabi lang ko man paragsa kayo ti casting basit. Thank you so much dagitoy nag-send, dagitoy nga pictures kan. Adu pa ti nag-send kinya pabaan niyo dahil ramida amin ti reactions dagita nga sabi lang ko maparagsak kayo oray dahito nga paraan ko way nga garamid lang ti kakasting nga paglakan kan mag-inlak kayo marot ano maawan na ikatagita problema yo kan maikatagita stress yo kan butang yo nga ro dahito nga panawon takta nga dapay nga ro iti sakunang hantay pa nga nalpas nga na napatay nga ro iso nga ko na man dagiti nga kwa nga manggagamod niya ay na apo sige nga ro ay na for fun lang no hurt feelings mat ang uyo mananti pagkat katawan malangkat no matamaang ka babasol mo dahil ka nga naglisi apay gamit at chismosa ka niya kaya na kayo bari-bari manlangan nun amok dagito yung matamaan man nga chichismosan i-dislike naman na iti nga video ko kat akong pakibibiyanga basta kayo makirarami ng ti video na nyo kahit dagiti video na antiyo skip yan yung bibuyangan ta matamaan kayo nga talaga taamoy na antiyo savage nga talaga na antiyo true story lang kakaanakan nya real talk kat pagragsakan dagiti lang kakaanakan nga bagbaga nga agay ayat kina antiyo nga mga ayat kinya ay na I love you so much mat kakaanakan thank you so much nga support tayo kinya na antiyo nya magidahan pa nga nakasubscribe ang subscribe kayo sige nga ron